Kisang Bhalang Gejala kibadan hapok kakenhun jong ke Confederation of Meghalaya Social Organizations komso kila kendu lang hakasin thoding jong katayo hasilong bat shem yakarai ban peteng biang yakijing yakhi bandawa jur na kesokar pedeng bahkan pentri kamno yaki line permit hakejala. Hagani kejing elang kinong elam ka komso kila penpau kejing sengokya ba kesorkar pedeng hadu mata kam shimla menjur ban pentri kam ya ke lain permit hakejela wala ke yeng dorbar tawan kejela kala menjur da resolution u chairman ka komso ba Robert Jun Kharjarin ulong badan kaliang menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma ulai kendo yo menteri korbariu Amit Shah henry shimla ay kejing kular ke betikna ban pentri kam ya ke lain permit hakejela Bat kumta ka komso kala shemikarai ban beteng ya kejing ki bandawa ban pentri kambet ya ke lain permit. Ulong baka komso kan penlong ya kejing syong klan mongor kabasan sngi kabatang ha kaporjan miat ha kanong ba shulong bat kani kat sedang naruk kasau terik benai rempang. Bat hadin kani on sepenjur syuk kejing ya ki. Ulong baka jing lek menti jang kesorkar preng ya ki yang dorbar tawan kejela kadi kesian kabasau. Bat hakasin ke benengkong ke sorkar pedeng kala kentat ban ajing menjur ke resolution kabala menjur ke yang dorbar tawan ke jela hakasnam ka kendai spa anyup kendai kabede bat ka Meghalaya residential permit bill bat nalor kani ke sorkar pedeng kala kentat ban ajing menjur ya ka Meghalaya employment bill kabala menjur ke yang dorbar tawan ke jela hakasnam ka kendai spa prapun riu bat hakasnam arajar riu Haba ka Cabinet Committee on Public Grievances jong ke sorkar jela hapok gejing lamu ba poleng do kala menjur ban pentri kam ya ke 3-tier identity card system ke jela. Henry ke sorkar pedeng kam syam layarap ya ke jela ban pentri kam ya kini. Uniu nong ilam ka komso ula kenturu iki MLA ke jela bakim dai ban chuhun tang bladat menjur da resolution bandawa pentri kam ya ke lain permit. Henry kidi ban shim kiati kena da ka balit lang Delhi ban penlong ya kejing ya ki. Haga bedai ba kejing wanrung bean kinong Bangladesh syapok ke jela. Na kaliang ka komso kan sepak da kejing tho syaga Directorate of Infiltration bahkan shim kia ya kena kakam. Ula menjur bahwa ke sorkar India akan burom ya ka resolution ng sorkar jela kam syam ladon kumta. Di ngim tip lakin menjur ti Henry mengi kiban kumki seng bahalang bat ki pajba ki bala dawa ya ka ILP la slem nginom la shu ban shu sengap nilai up nila burom yang sarkar kimi katu ndrei hadu mta kampan mi anu nu uso ba pen hun yangi ti lengba kani ka emergency meeting ka ba mta kasngi nila rai ban peteng ya ki jingeki ban dawa ya ka ILP di hakani ka sit in demonstration ngin sadon ka jing penpau ba ngi kum gejalangi kwa ya ka sarkar India bahkan aino ka jing kubur ban pentrikam ya ka ILP but haju ko poru hakini ki program kin sadon ki wiki mark of protest ki bangin sapen i bangi persya ya ka jing kuman jongka sarkar mi